Vanredna sednica sazvana je na zahtev 34 odbornika iz 4 opozicione odborničke grupe koji su predsjednici Skupštine taj zahtev predali 28. avgusta. Novu većinu u Novosadskom parlamentu treba da čine 42 odbornika iz redova SNS-a, SPS-a, DSS-a, SPO-a, RDS-a i izbačenih članova Dveri i NOPO-a. Sednica je zakazana sa 15 tačaka dnevnog reda, među kojima je smena gradonačelnika, predsjednice Skupštine grada, članova gradskog veća, direktora novosadskih javnih preduzeća i imenovanja novih na te funkcije. U Skupštini grada je naša novinarka Vesna Rajković. Dnevni red nije usvojen zbog toga što odbornici trenutne većine smatraju da predlozi za dopunu dnevnog reda nisu podneti blagovremeno i da ne postoji adekvatno obrazloženje. Među ovih 5 tačaka je i ostavka Siniše Sevića iz Socijalističke partije Srbije na funkciju zamenika gradonačelnika. Sem velikog broja novinara, snimatelja i fotoreportera u sali su bile osobe koje nemaju pravo da prisustvuju sednici, pa je Milorad Mirčić iz Srpske radikalne stranke zatražio da ih obezbeđenje udalji, zbog čega je određena pauza. Prema poslovniku Skupštine grada, sednici Skupštine mogu da prisustvuju samo odbornici, članovi gradskog veća, direktori javnih preduzeća i novinari. Sva ostala lica nemaju pravo prisustva. Nakon što su službe obezbeđenja zamolila neovlašćena lica da napuste sednicu Skupštine i nakon što ta lica nisu želela da napuste sednicu, Aleksandra Jerkov je izjavila da je obavestila policiju o tome, ali da policija nije želela da dođe. Negde oko sat i po vremena traje rasprava o tumačenju i povredama Poslovnika. Do sada je prošao predlog Miloša Vučevića da se glasa prozivkom, sem u onim slučajevima gde zakon ne nalaže da se glasa tajno. Predlog je usvojen sa 42 glasa, čime se i definitivno potvrđuje nova većina. Đorđe Petrović iz SPS-a zahvalio se ranijim koalicijonim partnerima i Pavličiću na dosadašnjoj saradnji. Rekao je da je odluka da se vlast u Novom Sadu prekomponuje odluka vrha SPS-a i da zato pružaju podršku Vučeviću da bude gradonačelnik. Dozvolite mi da na početku ove današnje vanredne sednice Skupštine grada, nadam se da je ovo početak, ispred odborničke grupe Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera Srbije, Jedinstvena Srbija, Socijaldemokratska Gospodine Petroviću, morate reći koja je odredba Poslovnika prekršena. Dozvolite mi da se zahvalim dosadašnjim koalicionim partnerima, Demokratskoj stranci i Ligi socijaldemokrata Vojvodine, na jednoj korektnoj saradnji prilikom ova 2,5 meseca zajedničkog učešća u rukovođenju Novim Sadom. Takođe, želim da se ispred naše odborničke grupe zahvalim Igoru Pavličiću, koji je savesno, pošteno i časno obavljao funkciju gradonačelnika Novog Sada u protekle 4 godine, jer da nije tako, sigurno Socijalistička partija Srbije i njeno najviše rukovodstvo ne bi dalo saglasnost da Igor Pavličić pre nepuna 2 meseca bude izabran za gradonačelnika Novog Sada. No, političke okolnosti u Novom Sadu su se promenile, pre svega isključivanjem Socijalističke partije Srbije iz pokrajinske vlasti, zatim stalnim, konstantnim trvenjem Gospodine Petroviću, bez želje da vas prekidam, imat ćete priliku da o ovoj temi govorite kada budu na dnevnom redu ostale tačke dnevnog reda. U vlasti, samo da završim, u vlasti Novog Sada, pre svega i gubitkom kvalifikovane većine, a zatim odlukom vrha Socijalističke partije, odnosno rukovodstva Socijalističke partije Srbije da se vlast prekomponuje i upodobi sa vlašću na republičkom nivou kada su u pitanju lokalne samouprave. Povreda Poslovnika. Shodno i časno takođe u interesu grada i svih njenih građana. Hvala vam. Gospodine Petroviću, očigledno ste zloupotrebili svoje pravo da reklamirate povredu Poslovnika. Poslednje informacije kažu da u raspravi o povredama Poslovnika Vučević rekao Aleksandri Jerkov da se igra sa uvođenjem prinudne uprave. Zapretio je da će opozicija izaći iz sale, posle sat vremena se vratiti i formirati većinu koja će srušiti aktuelnu vlast. Problem je što predsjednica parlamenta smatra da se ranije utvrđeni dnevni red ne može menjati naknadno, a ona naknadno dostavljene predloge opozicije nije uvrstila u dnevni red.